Toi whaatalawatu I le toi tari mai whaatsalonga po kalama le 685 morning show nei fo tau les freile les lusu tasi neo yuni lua fe lua se fulu male fa. Before ta ora te mo sola sa te mo te no mai le sui le fa tonga soka le tunu ui tau nei tala noam fa lawi loa. Ia stasio ta mo sanga le fa to mo to mai tai ia e le mai so fo. Le la uta no mai nei tau ia le to mai tai ia per na tete por sunga per na tete ta vui ta ei ia po ta ei ta vui ia io ia male to mai tai ia Nadia Malifa ia wala ta do tala noanga nei tau va ta va tu nei tau. Good morning Pele maro se fo maria maro se nei tau. Ia tai man via tolo ia fa pe for fa funga mai ta to watu ni tai au. Alo la vale fa malosi ia malo fo tawa tai nei aso mga lueng fatino. Ia malo good morning talo fa Nadia malo le usu nei tai au fo. Malo fo ila la usu vai fo nei tai au ia ia mai sele malo fo ta to nu oro fa pe on fa ta simai nei tu la tai au. O vai aku pe nga lua fof ki kere kuringa mai or kaimi ngai kai au a. Fiololo. Ya, ma lo usu aso falele nei o te lo usu fia uma lava to tele ono tu langa pe ona ia uma nga luenga or vai aso. Oh. Ya te lo ono ole il tato campaign le fanga solo le vai aso fo te lo la fatu le va no te lo sa no e fa la wi lo fa mo mole. Ia fa ftai mo lava no ole campaign le ele o se tamu sanga fo ile competition ya pe le campaign le o se pokalame fo ile o mfaiona au mai fo ile vanga le FIFA ya o se vanga mfaiona to fa nga ina faina fa to tire ina fo in numero tamai ta alul talong ya mai ile no le age like ya nga ilunga se ya o ilunga le elite level Okay ya o le pokalame fo ile ya fai fa treat fa festival e foi ai instructors ma vanga fai na fa ngai mole aso ia mo fa na tamai tai la so freile le fata no wai ia las falele la so los full val o le fainga o le festival le invite o tonia onga ma fa tonga atamai tai pe o atu te tala leva no el watu el tanga tai tala la valeva no e lo tu tanga ia lo fo sa unia flyers ia po mato vanga fo im faina fa o tu ia onga o ma tu o tu pesingisi ia faina fa o tu ia mato flyers i tu im faina so mai lo tamatende ia mai tu o wi fa tasim tu fi fa tasim ne aso ia ile ngata fo ile o vanga mo fa peona fo foina mo ne aso ia o ele ngata ole afai e talonga fan games ia o ia foi ma vai ngo poofs ia ese foi a social messages ma vai ngo mai ola fa peona fa la wilo foi nei aso ia ole si tu foi nei pokalami nem foi ona ia le vai ngale a nei tamai tai ia foi ona sa avea ma national team players at to nu ole ia foi la to involvement no pokalami ia fasisile foi ele sunga foi a Maria lo fa peona ave ia le tupa o tamai tai vanga la fali ia la fa pe foi na ia lo na ia south no nei pokalame okay ma lo fa tai pele o te mo mo nei fa to no ile ke le festival pe sa fa mo foi ia fafta ia tolo mo fafisili e tai tonu sa ia I vaenga sa fatino mua ia ole ua toe fatino fo ile si vaenga le tato I tu pale vaenga le women sa ina ia faia ia fala wilo le ina ia fa recruit ate ni ti tono ta alonga ia ma fatu ma wina pe si tai mi umi ia pe vaenga ia le ti lo ai ia ono le tama fai ina ia fatu tupula ia le apa noa ia e ave tama itai o se tato watu nu ia ma fa pe na ona ele fia tono ta alonga soka ia o te lo o se tala le ma se tala fia tu langa fo ile le co campaign le por festival le verso fo ile ma lo ka ko under 16 nga fia sta mai tai ia se ska pa ke au soka under 16 le manu malo nei America Samoa ku sala le wo qualify le si level tam sanga le fai fiti okay so what a good news ma lo foi au tonga rui vai pe o to ia behind the scene ia fa tonga le fa ia nga ruenga ia ai tala no mai pe fa so mai wa le mata mai mo mai le fa na tamai tai ia mai la to foi o le tau sanga po le e te ngata mai ai le matua
ia I mea ane fo'i wala savali wali aku se lo makua e whape o lai maua longa malosi ia o lai sa sao ma vai e whainga koe kiki le polo ai whasoa mai le vaenga le whambulimole e whaftaila mo la no ia o te loa o le HI e mawhaiona a matai e le pokalame mwhai mai le 5 tausanga ia nga ia toa le iluma e le tau fia e fo whanau lo whapena wha tolu o ila tona e fia e o mai e joina vang whape ia mai sea pea mai lo kouso makua fo ile o mai pokalame ia e muli mai ane me o ai ia nga ia toi tausanga I lunga atu ia te lo tausanga e o ia le malo si e mwhai nga e kikiat polo ia ole tau sanga ngai mwhai o ia awala nge ilua ka biese lo makua lua vai meu sa vali ka makua ka fa ngau malua koe mga ia ai na ia fo ia na ia e to sina mai fo fa na utene pea mai ia tato vai nga matua ia fai mafata ita inga fo fa na utene la taimi amataila taimi taulunga ila safari restful o le pokalame lo le fape o le aso le launcha e launcha matai o women's football campaign le e isi pokalame luma pensa o no le sunga penatit a pe o le launching ala le pokalame le ia matala tai au il afodval all right ia ai fa mai ele afos forma lua e fa itu la o le pokalame pe yona fatata noina awa no ina la fa pe e tapena umala e to ia vaenga umala va Facebook kalame like training keys e ma vaenga fo e fa nga solo ia e ole faiunga le pokalame le wale la launching ia e mawal mitiafu tu fa mitiafu ia lo ia polo vaenga umala va faiona na saunia fa nei na mole pokalame ia mo fana utene ia o refreshments ia o fruits ia vang fa penga o le vai me faiona fa ngai naso wa fana ia ia ole ai foi ia matou giveaways ia aso ia wa ia fai venga mo le fia ma le inglesi foi le tentiti mai me fa to sinai esa le ia pe ole si me nga sa kamiki ia Vela ulole le ia ayo ila I taso pokalame le ia kula por soka le ai sao ai me lai kinga ko singam ko fa fi ai ma fo na I fa na tingi sao le leila it's fa popo ai vai ngale le giveaways ma tulanga fa pe ia o vai ngana le titi lo ai wa okay lo ai alang kaule a e ke le soko nga le polo e kiki ka mai ki kwela ko ai pe o le si vai ngale ma fai ona fa to sinai foi tele fa na ia wai ale se polo ia e pe ele fia ke foi soka ai el por soka e kiki ala por soka ia so uma ia ma ave ma wala e fa o sofia ai fia tono ta alonga ana ia malo o le si vai ngau te loia uia e te le sa o to por kalame le fa nga solo nei mo tamaita fai fo mai mo mai ia a foi matua au mai fa na I e sui foi se environment e mai se lava o le una ia ese se o manga e ave le fa na le lopo ia ni fa na tine o le mai mo mai o le uil tu langa foi le lo sa wanga I to no ai ave ese mai le au mai fa na I va nei mai e a foi e fia vatas ia ma fili ama foi ma militino vatasi mai si foi tamaitai po si foi fa na tine ia toi fa popo le sa noanga a tolo ni tai au e pe ole anga foi na mal fa mo me ole spokala me lo fa nga solo ia le termine ia tato officer soka le pokala me le tisi sa wi football o pokala me le patino lava mo alo tamaita ole anga ia male va ai mamao ia ina ia fa pena ona telepe lalo ia pa pui ia ta ofi ia fa na tene mai le au ai talo nga soka ia mafatu ma wina pele in a long term ia tu ma wa tono ta along awa le lopo ia se skin kikila ia fa la le ku ai pe ol sawi tono le ol soka I pokala me fatino ia ma fai ona toi foi fa fo wai fo ma fa ia ma toi fa fo wai fo la ngona ia awane ita ma wai
whaafita uli sa wai ai mai one e se swinga pe o nau ta inga lava na i ole vaenga tatou tamaita ia malpoka la mele o fanga solo foi te mine o tisi sa wi football mana ia tele malo a whaftai wa ia uia au ngofu whatu langa ia development o ta'alonga mai le grassroots o tole si wharapatonga sports organisation matuale leia tulanga foi le una ia le foi tata mai tawina pe on fanga solo to ta'alonga foi le lalo le grassroots o le matuato tele o whana o fifi ai I wharatala te foi. O le vangale pe o le sauno le vangale development le grassroots. Ia o te mine, ia lo wa el mato liki. Ia le amata mai le under 8. Ia whaasolo solo ai lunga le mato youth league lo wa ia grassroots youth league. Ia se apa ia lunga le senior league. Ia tele. Ia o ngai vaenga ngai i mwhai ina tapu e mai pea ia whanau o wangi i tau fiofi. Ia wa ele whape fika. Alo lau makua ia senior league ala le fika. Alo ina whanau. Io, saole lei ia. Malo, whaafitai, ia, ono le tātou taime i se si whaenga o le tātou campaign lea po le festival le vai aso fau. Te lua tala noa, whaasoa mai au te mata. Fo i toi maua le tātou awa noa le vai aso fau tala noa ai, wha mole mole? Te roe, le sisi mea. Te roe te lo vanga ia sa whatata no fo ia ni tae au. Ia, isi o messages fo i le i mwheon tā ua matapu e ia o lo whanau teine. Le afapeona faatino mai lea so I tatou booths. Okay. E taitono ele fai ua, e taitono le vano le talo atoi mātua. Ia masi o tatou atunu ufo ina ia au mai alo mwhanau tene. Au atou te tau fiofi whanau inisi vaenga wai a whaife au a pe o tūlanga le. Tau fiofi mai e whanau tene. Ele olo tala e wano e mai tonu whanau ina ia sui e fo ise environment. Tamu whai fo ina ia sui lwa ia tatou whanau tene e tupu ai langona le lei mana tu le lei ia fa pena ona mulanga I luma taleni ia mala tua o e mene o whanau tene o le mea e o I il whanau tamaitai e sau e a maletina ia e mauti noa la o le festival le vai asfau e le ngata o le atu mutumu le whanau tamaitai a mauti noa foi la le toa te le foi o le tupau tina e le kiki a se polo ia so ia le anu la au le la marau e oi e ai malo fa tai taro toi fe no il va suonare per na tete manuio lo fai vanei aso a mio lo le ulo manava e ai manuio nei aso fa tai ia ale na ua mai mo fa fo mai le tunu per na tete e manaria mai le fa tonga soka le tunu au ne ngalo aso fa il vers fo ia ita tai tone mato le ole atala lo ia pe lontai ia le tato campaign le na fa pitolava mo so sta mai tai de tono le tato tu tato se atu fa fianga vai foi o proclama 665 morning show nei tai au